Ikoranabuhanga rigezweho intumwe idatenguha IT Zone igisubizo mu ikoranabuhanga. Tugurisha computer z'ubwoko bwose, tukagurisha telefone z'ubwoko bwose, tukanakora reparation za appareils electroniques zose ku giciro cyiza. Turanguza telefone na computer n'ukeneye imwe tumuhera ku kiranguzo. Ese waba ukeneye no kudutuma mu mahanga? Biroroshye, dutuma icyo ushaka tukikugezeho nyuma y'iminsi 3 gusa. Wadusanga mu mujyi mu nyubako ya Shike kuri floor ya mbere, cyangwa ukaduhamagara kuri 0788357523. IT Zone, accelerate your success. Kigali Universal Language School, ishuri rya mbere mu kwigisha indimi. Twigisha Icyongereza, Igifaransa, Igishinwa, Igihinde, Igiportuge, Igiswahili n'izindi. Wari uzi yuko imyaka yose waba ufite ushobora kwiga indimi kandi mu gihe gito? Birashoboka hamwe na Kigali Universal Language School. Ese urashaka kujya muri Amerika, i Burayi n'ahandi? Muri Kigali Universal Language School turagufasha kubona certificates zitandukanye zirimo TOEFL, IELTS, Duolingo, DELF na TEF. Twegere kandi tuguha amahugurwa ku bijyanye na public speaking na interview performance. Akarusho kacu, dufite abarimu b'abahanga bakwigisha indimi ku rwego mpuzamahanga. Twigisha kandi amategeko y'umuhanda yaba mu Cyongereza no mu Gifaransa ku batumva neza Ikinyarwanda, kandi ukora rimwe gusa ugahita utsinda. Niba kandi ushaka kwiga porogaramu zitandukanye za mudasobwa, karibu muri Kigali Universal Language School tugufashe. Dusanga aho dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Shike muri etage ya mbere mu muryango E046A. Ushobora kuduhamagara kuri telefone 0783639493 no kuri 0787216840. Hitamo kwiga neza hamwe na Kigali Universal Language School. Muri kursi turagufasha nta mananiza. Ladies and gentlemen, dutangiye episode ya kabiri kuri The Wall About Me. Ngenda cyari Beda Great nko bisanzwe. Aka nagasobanuza imbahaye ikaze. Dutangire hakuno. Haroni wa Haroni. Cyana kitumva. Wacyana. Resul. Ugiye hese? İşe gitmeden bir uğrayayım dedim bari. Haraho nshaka kubanza kujya mbere yuko njya mu kazi. Abo kızım baba. Vugane na se uyu mukobwa ndebe ijya mbere umwana wanjye yarasaze. Muri iyi myaka kwere. Gute nge ntege kwa gusura umukozi kwera cyana cyanjye. Hadi. Cyana by'imyaka koko. Lan. Bategereza amakuru meza. Pora. Episode ya kabiri kuri The Wall About Me. Mbahaye ikaze dukomeze tubane. Abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, aba diaspora n'abari mu Rwanda mwese, Imana ikomeze barebe icyoroshye. Ibintu ni wane. Iyi ni The Great Entertainment ikomeje kuba ikaze. Bibutsa gukora subscribe dukomeze tubane. Namfollowinga kuri Instagram yanjye ni The Great Rwanda. Kumfollowinga ntacyo bigutwaye. Jya umenya amakuru ku gihe. Umbe Sinan ari hakuno mu Gisagara. Bibutsa ko turi kumwe na IT Zone. Yaje ari igisubizo ku bikoresho by'ikoranabuhanga. Ukeneye laptop nziza, desktop nziza, telefone nziza y'ubwoko bwose wifuza, barayikugezaho. Bakora na delivery aho uri hose bikakugeraho. Kandi ushaka gutumiza igikoresho imahanga ni iminsi 5 gusa kikaba kikugezeho. Byihutirwa iminsi 3. Urumva rero ni wane. Bahamagara kuri 0788357523 IT Zone. Hakuno yaje kureba Petit Ahmed. Buraya en sona Twajyaga tuzana vyi hakuno gün önce gelmiştik. Iyo yabasha kuba yagenda mbere yuko agenda twarazanye nabwo. Ndabyibuka ibyo yavuze. Spor'un minik takım seçmelerine katılmış. Ibuka umwana nawe Kazanamamıştı. arimo aragerageza kureba ko bamuhitamo mu ikipe ya Bugesera. Akajya akinira Bugesera. Ashaka kujya akina agapira. Numvise zagambwira ngo Bena yengeye gukina agapira. Çalışıyordu. Yashaka kujya ngo yuzuze ubwato. Adını ne koyacağız dedim. Harya yavuze ko tuzabyita Medi dedi. Bani Medin niko yavuze. Izina turigomba kurihitamo. Muntu. Muntu.
Umut. Umut. Ngo ni Umut. Umuntu. O çocuk aklımda söyledikleri kafama öyle bir kazınmış ki. Hari ikintu yavuze kitajya kimva mu mutwe. Kelimesini hatırlıyorum. Buri jambo kuri narabyibuka byose. Oğlum dedi. Ati mwana wanjye. Başına olmadık şeyler gelebilir. Buriya ntago tuzi ejo ngo tuzabona ibiki. Başına yıkılabilir. Her şeyini kaybedebilirsin. Ushobora guhura n'ibintu bikomeye cyane buri kimwe cyose ukakibura. Ama insan bir şeyi hiçbir zaman kaybetmemeli. Gusa hari ikintu kimwe utagomba kuba warenzaho kuko kiba ari cy'agaciro kuri wowe. Umudunu. Hari icyo kintu bita icyizere. Iyo ubuze icyizere Ne gelirse uko byagenda kose icyakubaho kaybetme. Biba ari ikibazo. Ntuzegere ubura icyizere mwana wanjye. Gikomangoma cyanjye. Niyo magambo papa yavuze. Ati byose byagenda wabura buri umwe wese ariko ntuzigere ubura icyizere. Icyizere niryo shingiro rya byose. None arimo arabyibuka. Yo. Ariko DC inyanja y'umukara yaramutwaye. Papa yarabuze. Yitwaga Kemal. Belki döner dedim ama ntegereje ko igihe kimwe azagaruka. Ntago njya nizera yuko yagiye. Hakuno benim gibi inanmıyor babamın yaşadığını. Uretse nyogukuru wenyine Ama belki de abandi bose bizera yuko papa atagihari. abi. Gusa nanone ari mukuri. Sibyo? Umwe ni Garafu undi akaba Petifu. Sinan na Imeti. Porampora. Bibutsa ko ushaka kwamamaza kuri filime zacu. Duhamagara kuri 0788 88458 twandikire ku mbuga nkoranyambaga Instagram ni Be The Great Rwanda, WhatsApp niyo ngiyo ni wane. Yeah. Reka ubu bwato twongere tubukore. Tuburangize dutere ikirenge mu cya papa ibintu bigende neza. Keyfun nasıl Davud Efendi? Davud umeze gute? İşler yolunda. Byose ni wane ibintu ni good final. Lesoro muvandimwe nta kibazo. Aç değiliz. Uri kubona ipinda ntidushonje dufite aho gutura turashima Imana. Byiza cyane. Byiza cyane rwose. Davud. Şimdi soruyorsun da. Ubu ngubu rero urimo uravuga Buralara hiç gel. uyu mutipe utarigeze uza no kuvana mbere harakora iki hano Urabeshya? Niki cyabaye se wa mugana? Efendi başına devlet Uri umunyamahirwe wa kino. ailesine akraba olacaksın kısmet ise. Kiri cyorugu umuryango wabo rwose waguhise ugiye kuba umunyamahirwe. Senin Biki? beğenmiş. Hari umuhungu wanjye. Şimdi çocuklarım Arifuza kuba yakwakira ibikwiriye mu nshingano z'ejo hazaza. Abana bakaba ubuzima bwose bishimye. istemem. Sinkunda kuvuga byinshi. Icyo nshaka kuvuga Şu işi uzatma. reka tubishyire ku karubanda. Adini. Ubyumve neza Sağ olun. rwose tubishyire ku karubanda. Urakoze cyane Lesuru. Severim. İşinde gücünde çalışkan çocuktur. Lakin benim kızıma sormam lazım. Nyine urumva umwana yarambajije kumbaza ariko nubwo ruko bimeze reka mbanze mbaza umukobwa wanjye nimba akunda umuhungu wawe sibyo? Sizin torununuzda böyle iş. None se umuco wacu uburenganzira umukobwa bwo guhakana icyo ababyeyi bamuhitiyemo ra? Benim için kızımdan daha değerli bir töre yoktur. Ntago uwo muco uruta agaciro k'umukobwa wanjye ariko Lesuru ubyumve. Nimba umwana yarabajije kubaza ntago ivanaho agaciro k'umukobwa wanjye. Nimba umukobwa agomba gushyingirwa bikarangira nibyo. Sa. Taşınır. Ahubwo nyine nuko ibyo twavuze bifatira umwanzuro. Ntanze propose. Bunuzu bekliyor. Negereje igisubizo cyanyu. Duydun mu Davud? Uranyumva we Davud? Uravuze. Sağ ol kızım. Aba ni abakozi abandi ni ababosi. Hadi kolay gelsin. Sağ olasın. Ubwo rero mugira amahoro y'Imana. Ni mugira umunsi mwiza namwe. Mwe yitwa Lesunda kitwa Davud. Rombe hakuno kuri ruhande. Karun Reis'e bak kızı istemiş sonunda nasıl da heyecanlı. Haroni ngo bagiye kumusabira ariko do si urabona rwose abonye amakuru. Murekere kuvuga mwana muntu mire dusangire mumpe karibu rwose. Artık ya. Hakuno papa kutampamagara kweri. Harun igipolizo kirahari wangu. Geliyorum. Birlikte yeseydik bereketli olurdu. Mwe murya ndaje. Mani dusangiye gutya ni barakubikira da. Uyaraha. Gake bucece.
filime iratangira ibacanga mwibaze byinshi imiryango itarasobanuka biki n'ibiki ariko nta kundi Ne dedi? Yarın haber ver. uyu bamuhaye amakuru ejo tuzamenya igisubizo Ne dedi? hakose yemeye cyangwa yakanye Kızını iste. urakeka najya gusaba umukobwa bakamunyimasha sawa papa urakoze cyane yarimo arumva Aferin. yarimo arumva akundana n'umukobwa gusa yabuze aho yahera kuko umuvandimwe we akunda umukobwa kumurusha buriya hari igihe ubona urukundo rwawe hari ufite urukundo kurenza urwawe ugaceceka ugapfusha ariko nta kundi haba n'inshuti ni abavandimwe baranywanye Demedim. gusa ntabwo bavukana mu nda ntibibacange Ya bana da oluyor öyle. wakunda umuntu mungwana nyina agahinduka nk'ari mukuru wawe gutyo ibintu nk'ibyo yeah. umwe ni garafu undi ni petifu inshuti magara gusa bose bakunze umukobwa umwe umukuru ati se buriya kuko nkora iki nimba ukunda umuhungu cyane umukobwa ati nkunda wowe hano hari B na N bivuze ngo ni Bouquet na Niyazi ariko ubu nta kintu mwumva. Alo. Alo Harun. Efendim ortağım. Yego Musa. Şimdi ben Şahin Tepesi'ndeyim de. Ndi ku musozi wa Sahi. Musa bir uğrayabilir misin? Twagira icyo tuvugana. Ben gelmez miyim? Ibaza inshuti impamagaye nkanga kuza. Muvandi ndaje. Bekliyorum. Uravuze. Okay, ndagutegereje. Haydi görüşürüz. Tubonane noneho. Yeah. Wambaye hakuno Sinani. Nako Sahi. Tambuka mu gisagara umusaza rwose ubona ko bintu ni wane tugupangire igipolisi zose oya bintu ni wane mu gisagara gutambuka bwanga ibintu ni wane n'uburyo atambukamo imvugo ni ibintu ni wane assalamu alaikum. Alaikum assalam. Selamun aleyküm. Şahin, hoş. Sahi bimeze bitesha Resul bimeze bite yakun. Aha. Hayırdır Şahin? Sahihi bimeze bite ku gatwenge. Öyle. Uje hano gukora iki? Yemeği yiyorduk. Tugiye gusangira na perezida. Koko se? Da konuştuk. Tuvugane ku kibazo cy'uyu muhanda gikemuke birangire. Enver karagasaza. Davara 12 hacı kesedi. Obose n'umunabi urakeka aratwemerera. Birabari bibazo. Resul. Yılmaz. Sayiri mazi. Ağları delip git. Mfite umusozi urenze ibyo bituvuga sha wuzuye ibiti gutema bibiri cyangwa bitatu ntibyagira icyo bihindura sha ibyo se ni biki Enver Bahar bir gülü al. biri kuna Bahari bajyanye rero hakurya rero Neye gidiyorlardı değil mi? Bir gülü. none se Agayınlar. agiye muri ya mibyino yabo ntazi ubwoko bwa ya mibyino yabo abasaza bara Birgol uyu hakuno arimo arabyina turamuzi Birgol na Bahari turamuzi Bahari ngo ni urugagi n'umuhindo nicyo bisobanuye siko twumvishe babisobanura harya porampora uyu ni umubarirena niko bamwitarya ba barirena abarirena nabaki sagamwe bita ba barirena abantu muzi kubyiniza injyana mwese mwubahwe mbibutsa ko turi kumwe na Kigali Universal Language School abantu mushaka kuvuga indimi zitandukanye mukaziga mukazimenya neza mukazivuga nk'abazivukiyemo nabarangira ishuri ryiza kandi ryizewe rya mbere mu gihugu cy'u Rwanda Kigali Universal Language School hariya mu nyubako ya Chike etage ya mbere umuryango E046 ubundi kagenda ukiga bikagenda neza. Hocam tayari biliyorum. Gidişiniz kesinleşti mi? Perimena porozwari nabyo ni wane. Çok önemli bir karar. Ombe hakuno uyu nguyu geldi. ababajwe nuko mwarimu agiye kuzagenda akamusiga. Gusa nta kundi agomba kuva hano akagenda muri Istanbul. Sulugöz. Batum'da çok iyi bir okul var. Oraya gideceksin. Gusa muri Batumi Yalnız giriş sınavı naho ni wane wagenda ukigayo. olabiliriz. Tugire impungenge. Büyük öğrenci Ikindi nubwo batajya bakira abantu mu myaka nk'iyawe ariko impano yawe rwose ntabwo yatuma bagusubiza inyuma. Projeklerini zaten Sinkeka ko rwose amategeko yabo bakomeza kuyagenderaho.
none se nibyo none se si ibyo ngibyo twavuze nyine Evet bir. koko impano nta cyitangira cyane impano nta cyikumira Ünlü bir balerin ol ki herkes umutlansın. kuko rwose Ülkede insanlar baleyi... ko mubarirena mwiza Ama dedem daha önce de İstanbul'a gitmek istemiştim. intumbero yawe ugomba kuzagira uko byagenda kose aho nubwo byakwanga byagenda gute diyor bir Gülcüm. Bu yalanı sürdürürsünüz. ibyo bivugishaga umuryango bizagenda gutya uziga kandi uzagera kuri byinshi wigira ikibazo bajya babica amazi ngo ibyo bintu bagiyemo ni ibiki ariko Geçmiş olsun. Kalkabilirsin. buriya balena Rica ederim. iba ifite aho yavuye n'aho igomba kugera ku muntu wayitoje rero buri wese n'agasaraba ke Orada bu akşam Selçuk Baldız uyu nguyu we inzozi zo kuba umufotobalere agomba kuzigera uko byagenda kose yaje kwa muganga no gusa uburyo abarebamo umukobwa ni hatari ngo umunwa wandenze kivayo bir de Trabzonspor'un seçmelerine girdik. urabona nyine nzaba ndi muri mu kibuga nanjye mu minsi mike bagiye kumpitamo njye nkina agapira Ahmed Nefret ediyorum. sinkunda ibintu by'imipira urabizi sibyo Anlatayım. none ngiye guhitwamo uzaza basi ku mukino wanjye nimutangira kuri tebe nzaza mu kiwanja ngaho banza uhitwemo bagutoranye waza si cyane aha Ama önce sen şu bağcıklarını bağla da düşüp bir tarafına kırma. Panzu ufungera se utaza kongera kwikomeretsa nibampitamo yenisini alacağım. ikintu cya mbere nzakora ni ukugura inkweto nshyashya nkabanza nkasirimuka nkasharama imishuzi Çarşıya geliyorsun yani. nzagenda rwose ama inkweto nziza Esra gel. tujye ku isoko bone Ezra naza hako tujya kurasa ngo Ezra twajya mu bwato ngo Ezra twajya mu misozi ngo Ezra hari amahitamo ufite Ezra ndarambiwe mwana Kız çıktın sen. kuki utava ku izima ariko Tamam ben gidiyorum. ntago twakwiye umwanya twenyine kana nigendera Ahmed uramvugishije se Kaç gün yıkama olur mu? Evet tamam yıkamam. yewe uzaba uretse kuba wakwangiza iryo vi mu gihe igipfuko kikiriho da aha uzirinde sa ntise umukobwa we ntabazi ibijya mbere we ni umuvuzi bombe yakona muvandi byagenze bitese ufite ikibazo yoruldum ya yoruldum ya uzo munaniro ahangasha niwe uburaho okay munaniro bir çarşı turashaje mwana cyangwa ya nefes nefese kaldık yagira umudomo n'abashuti n'abavandimwe yarangije avana y'impetu yarikanga waruje guhabwa amakuru ahubwo arayatanze bamuhamagarira akagumye gutega amatwi akumva icyo bamubwira urayikunze konuştum ben kuyumcu Ali'yle uzi ukuntu ari yambwiye eğer Buken beğenmezse değil ngo Buken atayikunda twanahinda ni nziza disi ntashaka kumubabaza bana bak hele bundi mu biki wavuze ngo uranshakaho kugira ngo nkumve icyo umbwira umudomo wandenze kuki ngira umudomo koko umusa mbwira rata byagenze bitese ni iki bakar umva Halon dur ula dur buretse gato buretse hallettim gibi bir şey orta byose mu rugo twabikemuye abi yok mu Feyzil evi için konuştum wona yanze nayimusabye idare ederiz ndakeka rwose izabiduhagije mu gihe gito Buke de beğenirse ndakeka Buke nawe azayikunda ayikunze rero byaba ari wane orası urakeka aricyo bitwaye rata olur ahubwo ni wane ni good final kabisa amuza kuvuga ntumbaze ngo yaragiye kumubwira ikibanza yaragiye kumena umuceri gusa uyu nguyu umudomo ubundi hari abantu bavuga ku buryo utababuza kuvuga nyine yese ko niburiye amagambo ururimi rwanjabutse sasa mwibuke Ahmed yari yabwiye umukobwa ko ku mugoroba ya mpano ari buze kuba afite stage ari buze kuririmba agomba kwatendinga bakajyana ikirori cyarageze nimba umukobwa yaremeye akaza kuva kwizima simbizi katurore yari ahari igonze bivuze ngo umukobwa ntiyaje ya mpano yararirimbye uwo rizagwira ati ntagihagarika amarira yanjye urwo rukundo uko rwari ruri umutima wanjye ntiwakwibagirwa
amagambo y'akaririmbo abantu mukundana mwese bya nyabyo bibari ku mutima rwose mukomerezaho njye nibitanjabuka nanjye nzabona agapome kankwiriye muravuga Imana iracyabiha umugisha wowe rizagwira aha barira iki Yazık kızım. Sağ olasın Enver dede. amahoro y'Imana mwana wanjye yego vie ni sogokuru ni Enver kumbe papa arimo araza Enver muvandimwe yego Davud Abi müsaade var mı? nagira icyo mvuga tuvugane hari icyo nshaka gusaba yego Enver Görmüş geçirmiş bir uri umugabo rwose ufite experience dedim ki hari ikintu kirimo kirancamo nshaka kujya mumfasha hele ne ni iki byagenze bitese Resul abi geldi Resul ejo abaje kundeba doğruna hansaba ngo umukobwa wanjye buke none ikibazo ni iki yavuze ngo ukisa abi haravuze ngo ngiye kubwira umukobwa wanjye mubaze nimba none si ikibazo ni iki wamubajije oya buke Gel kızım bakalım. Ngwino sha ngwino tugushyingire sha uve mu komidoro aho ngaho tubugize kwirirwa ubara bageto y'abandi ararengana disi ntabyo ajya akora ariko abantu mubikora mugire mwivane mu nzira kirikare Özdedemden çok severim seni Enver dede. Eksik olma. ati ngufata nk'umwana wanjye ati naye ngufata nka sogokuru wanjye Bilirsin. Ben lafı uzatıp dolandırmam. urabizi sinkunda guca ku ruhande rwose ndavuga pe Harun'un babası Resul. papa Haruna baraje rero Seni babandan istemiş. habwira papa wawe rero ngo aragukeneye Baban gusa papa wawe yanze gusubiza atakubajije yikangamo kızım bunda utanacak, sıkılacak bir şey yok. oya mwana wanjye ntabyo amasoni ikibazo se ni iki De söyle bakalım. mbwira Senin de gönlün var mıdır bu Resul? Haruna uwo muhungu w'uwo musaza wa Resul uramukunda kobwa yikangamo hakurya mwibuke mwishywa arimo arareba azunguza umutwe ntago amukunda yarishima mwana wanjye Yoksa gönlünde başka biri mi vardır? hari undi muntu ukunda umva Burası küçük yer. dutuye mu gace gato Biri varsa söyle. mbwira nimba hari ukunda Sonra bir gün ortaya bitabaye ibyo ngibyo ibibazo byaza kubyirengera ntago byaba ari byo ibibazo byaza nk'iyagatera bikaba ari wa ba nk'uko inyanja iza gutya ikongera ko ibintu bikisubizayo gira vuba bitazadukomera mwana wanjye ndakumva avuga ukunda nde Niyazi karabaye ahita caho yewe mwana wanjye mwana David mureke umukobwa ariko ati nkunda Niyazi Enver dukoze iki kibag ivuye mu ipusi fazla bekletmek lazım Davut. umusaza tugomba guhita tumubwira ukuri genda uvugane nawe Davi Niyazi ile konuşayım. nanjye ndavugana na Niyazi urakoze cyane Enver filime iraha dore ngo birahindura isura dore filime ngiraryo hakuno arimo arareba bikomangomwa byanjye muporezesha haryoha inzara ureba uyu aratuje ibitekerezo biri kuri Meri iki se kandi Diyorum ki natekerezaga nerede bir düğün dernek ubukwe rwose do nta kintu wumva olsa da döksen suri mukuri se ah o Filiz kızım da manken gibi Filiz ariko ameze nk'umumodo sibyo işte yanına arakubereye sha mukora igikwe kwaje la sen yapma anne ibyo ni biki mama iki se kaç yaşına girdin abundi ushaje bingana iki sha çoluk çocuk kumeze nk'icyana kiraho ngaho ushaka kumurura icyana tukonse tugusubize kwibere uriya mukobwa arakubereye ariko se none se Niyazi umva Niyazi kaç yıldır kız gözünün içi uzi imyaka y'amazi uriya mukobwa agukunda sen bir hedef uha amahirwe agapome wewe tamam ngaho icare mwana wanjye simvuga irya ibya mu gitondo irya yaraseka barasetse iki bashaka kugikingira kirakuza ariko ntago kirongora wavuye mu busoro ukadusiga we rimaka ameze ati yaraseka araza kumera neza Imana ishimwe rwose nta mukobwa yaciye muri byinshi pe siz ne düşünüyorsunuz uratekereza iki mwana wanjye ubwo ntacyo we wibwira warongoye anneciğim sen bilmiyor se nabyizi mama kuki utamubwiye anneciğim bunlar İngiltere'den gelmeden önce mbere yo kuva mu Bwongereza bari barakoze igikwe kera uravuga ibiki bakoze igikwe mukecuru nabizi sinani wararongoye sha baraseka akıllar ibyanara nta bintu mwe mumbwira ibyana sha murimo murakena nyoko sha twinywera umusa tumwe mu wangu twica akanyota
Baba yarumiwe. Anacığım eline sağlık. Yeah. Banza bari mu mikino. Kumbe hakuno Davud agomba kuza guhura na muzehe Resul bakabivuga. Gel. Otur hele. Ha icara umusa icare rwose. Ha bakabana tubakorera igikwe. Bavuga n'umukobwa cyane twavuganye. Aha. Resul abi. Umva Resul. Daha çok yani. Umukobwa wanjye aracyari muto. Bu iş olmayacak. Ntago bishoboka ko yashyingirwa. Ntago abishaka. Ega komana baba. Davud. Wowe ushobora kuba utanyumvishe neza ibyo navuze. Ndabeshya? Ulan başınıza devlet kuşu navuze ngo uri umunyamahirwe Davud. Irgatlık mı edecektin bahçesinde? Urumva ugiye kuba uri umukozi ubuzima bwawe bwose kapu. Umukobwa wanjye asobanura buri kimwe kuri njyewe. Kuba hano biradushimishije. Uko tubayeho nta kibazo. Icyo Enver aduha kiradushimishije. Bivuze ngo Enver yabyanze sibyo? Mbwira kuri Davud. Oya Resul. Enver ntabwo yigize abihakana. Ne demek? Ahubwo umukobwa nyine utabishaka. Bishoboka bite ko umukobwa twamubwira ikintu akacyanga? Afite ubure. Oya ntago. None si iki niki? Mbwira ukuri. Enver yabihakanye cyangwa? Resul. Afite undi muntu akunda. Ninde uwo nguwo mukundwa Davud? Se kumenya ni ingenzi cyane. Cyane. Mbwira. Koskoca Geleceoğlu'nu istemiyor. Ninde ushobora kwanga icyo umuryango w'abakiriyoguru uvuze? Ninde ushobora kudukatira? Niyazi. Uvuze ngo iki? Niyazi niwe umukobwa wanjye akunda. Niyazi gatwara akabura uko yigira. Bampa imbunda yanjye. Kafe Muzafari bayivamo. Bampa imbunda yanjye. Nica umuntu. Kombe hakuno. Oyo ni mwishywa. Buraza na sister bara. Buke. Yego. Senin elin adamıyla ne işin var? Kiriya kigabo kitazwi uragishakaho iki? Ben Niyazi'yi seviyorum. Ariko Niyazi ndamukunda cyane Sayil. Siyari. Seviyorum. Buke urabizi mbaza imyaka ngukunda. O adam sen... Uriya se mwaranye kingana iki? Harimo arakwangiriza amahirwe yawe. Siyari. Söyledim. Nakubwiye bingana iki? Abim gibisin. Umeze nka musaza wanjye. Seni üzmek istemiyorum. Ntabwo nshaka kurakaza. Kaderimden iyi. Niyazi nahazaza hanjye. Benim. Nahazaza hawe ninjye Buke. Seni benden kimse alamaz. Nta numwemere kugukunda uretse njye. Urupfu nirwo rwadutandukanya. Karabaye. Uko niko kuri. Ubyangu byemere gukunda kubi. Abi yapma kurban. Siyari wo kabyara we. Buraza ki. Mwana yanjye. İyi olacak. İyi düşün ki iyi olsun. Tayari. Abangaba bategereje inkuru nziza. Papa yaje yakubye ibitugu. Papa. Baba nasıl? Uraka. Apalarım. Çekorche. Mwitonde. Iyi ni episode ya kabiri. The Wall About Me. Uranyangije wancane ku yawa kuri Cafe Muzafari mwaza nkagenda nkaseba njyewe. Iki se kandi mbwira ninde wakubangamiye ngo muce umutwe. Daroko agesa he uravuga iki? Sen beni onların ayağına. Umugabo mwana yuzo ko umugabo akabanje gutekereza mbere yo kunyohereza. Daroko agesa. Sana inanın. Nakoze amakosa kukwizera warwana. Bandagiye ndabasanze. Ndanye ndaseba. Kimara gusa. Kogesa wivuga gutyo papa. Ne istediysem aşkımdan da. Ntago nigize. Tore sha. Izo nkundo zagenda uzikamure urakarya ibishyimbo bitogosheje. Urakarya indagara. Urakarya amateke. Yalnız. Papa niki kibazo? Bir daha konuşurum onunla. Nimba ari kibazo reka ngiye kuvugana umukobwa. We. Kesin gönlü sende. Umukobwa ntagukunda wagicucu. Çok sevdim. Umukobwa akunda inshuti yawe Niyazi. Wow ndukunda cyane byo gupfa. Umuvandimwe wawe. Brother. The soulmate. Daha söylemiş. Benim ortağım öyle. Wabivuze wari wese yabeshye. Ntago ari byo. Kigorye kiracyamutekereza nk'inshuti. Yego komana baba. Adıyla söylemiyor. Uyu mukobwa yabyivugiye ubwe. Benim. Yavuze ngo Niyazi. Njyewe nkunda Niyazi. Ntacyo wumva
jingawe yapılmak demedim. nyakutsindwa umuryango wacu awushebezura aho ndeba nkubwire iki cyane yazi kiguca inyuma wagifata nk'inshuti Olacak değil. urakeka umukobwa yabasha kugira icyo avuga atazi ko hari kimuhagarikiye uhagarikiye ni ngo aravoma di nicyo tumva taruko gisa toresha umutwe wawe utekereze kabiri bamipiti imbogo daba film episode ni kabiri The Wall About Me ntumbangayikire bimeze bite mwana yaciyeho niyazi bama imbunda yanjye kumbe nta kuno kumwara barimo baratunganya ibyo batunganya ariko nta makuru ya Harunira niyazi yari ahangaha tayari nekuzire ngo haratogota filimi itangiye kuryoha mwitone murasobanukirwa akantu ku kandi iyo bigitangira mwamwe mutazi ngo biravaye birajyahe ariko murabizi kumbe aza guhamagara umuvandimwe yaje yarakaye punch Harun urakora ibiki buretse uyaraguruka nawe n'umugabo mwere kubyivangamo punch aramwongera urumva umugabo sha urumva iki buretse adam gibi kutya kibazo ariko sha vuga nk'umugabo mbwira wewe mujinga sana ni gute ukunda umukobwa uzi ko mugenzi wa mukeneye uravuga ibiki dekera nakubwiye ko nkunda buke none buke yavuze ngo nkunda niyazi cyane wibeshya niki cyambere agati ntacyo Ama sen o kadar heyecanlıydın ki. Ndi mu rukundo ariko ntabwo nari kubivuga kuko nabonaga wasaze wamusare byo gupfa. Nari kuvuga ikibeshye gusa. Uratse uticumu nari kureka mwimfata ni. Nyagasani filimi iraha. Ntabwo nkiza umuntu nkawe. Nta muvanwe mu maraso nagize nkawe. Niyazi sinkigukeneye. Habe n'umuntu nkawe nyikeneye dore abavandimwe baratandukana sasa. Abari inshuti magara. Aba bitwaraga nk'abavandimwe. Dore ngo barashwana kubera urukundo kubera umukobwa dore ikibazo iyi ni episode ya kabiri The Wall About Me bimeze bite wowe sha nigufata guca mutwe koko mana baba iki si ikibazo papa Ben sana hiç yalan söylemedim. Sinigize nifuza kukubeshya. Niyazi ile uzaktan sevdik birbirimizi. Tumaze igihe kinini Niyazi dukundana. Seni zor durumda bıraktıysam... Mbabare nimba rwose ngushyize muri situation ikomeye. Ama ben gusa biriyle evlenemem. Ntabwo nashyingiranwa n'umuntu ntakunda papa. Kızım. Mukobwa wanjye. Benim güzel kızım. Mwana wanjye w'igikundiro. Er ya da geç çok güzel bir gelin olacaksın. Vuba bidatinze uraza kuba umugeni mwiza. Uraza kurongorwa, ushyingirwe. Bir baba için kızından ayrı kalmak çok zordur. Gusa kuri papa nyine gutandukanwa n'umwana ni ikibazo. Gusa nyine igihe cyanjye kiragennye. En büyük papa ben bu değil. Icyifuzo cyanjye mbere yuko mpfa. Emanet edeceğim. Nuko nzapfa ngusigiye umuntu nanjye numva ko sen diyorsan uri mu maboko mazima. Nimba uvuze ko ari Niyazi ubwo ni Niyazi. Güzel kızım. Ntacyo bintwaye mukobwa wanjye. Senin mesut var. Imana iguha ibyishimo wifuza. Yo. Bibutsa ko turi kumwe na Elokazi Group. Abantu mushaka kwiga imahanga, gutura imahanga, gukorera imahanga barabibafasha neza cyane. Elokazi Group. Wabahamagara kuri 0780401441. Elokazi Group. Başkasına vereceklermiş. Oğlum sen Kumbe sasa ikigoryi cyahamagaye papa. Niyo konuştuk seni. Siyari yahamagaye papa. Kamubwira ikibazo. Nakubwiye wacyana we. Uriya n'umukobwa onkure wawe. Ameze nka mushiki wawe. Papa nutavuga hano haraba amabara. Söylemek düşmez. Mwana wanjye ntacyo kuvuga gihari. Konuşacağım yemin ederim. Nutavuga ndavuga rero ngenda jya kwivuga. Wa mwana we. Ni seversen. Korera Imana unyumve ukabyara. Hakkın amca. Utavugana na anko wawe ngo umubwire ngo ukunda umukobwa we. Wikora amabara ibyo ni ishyano. Ibaze nawe. Ibaze icyo kintu nawe. Kumbe atari mu gisagara hakuno. Bona dore matambuka. Lan sen Niyazi. Senin yanında çalışan kıza engel. Ntabwo ukozwe n'amasoni no gukora n'umuntu mukorana. Uravuga ibiki? Sen bu kez Cungarwa n'ibyo uvuga. Bak ondan. Urakeka buke nta mutekano arafite. Eğlendir. Genda kure cyane umukobwa ntugomba kumwegera. Siyari.
Ben Buke'yi çok seviyorum. Nkunda Buke cyane. için her şeyden kıymetli. Ni ikintu cy'ingenzi cy'agaciro kuri nge. Cin sayılır ama. Rero ibyo uvuga ntago mbizi. Uri icyari cyo umva niyazi. İşimiz bitince buradan çekip gideceğiz. Turavana ruko ibibazo bikemutse. Ndabisubiramo nanone jya kuri y'umukobwa. Reba hano Siyal. Buke yakında benim karım olacaksın. Buke ajya ku mugore wanje. Bundan sonra ijambo ryose uvuga ryagucisha umutwe. Ndakubwira nanone Siyal ndakwica. Biragira ariko. Wait niyazi tica umuntu ariko. Nyagasani Buke yaratabaye filimi iraha. Ariko ubu ntiyatogose, ubu ntibitangiye kuryoha. Episode ni 2. Don't worry about me. Don't worry about me. Uraseka Sagami, umeze ute? Namahoro. Olacağı bellidir Şiar oğlum. Kombo yaje hako nagane na papa. Lanmışlar. Kısmet olursa evlendireceğiz. Amca senin söylediğini kulağın duyuyor. Hakuru ibyo uri kuvuga gisaza ngo nkwi. Şu var. Buke arajya guhana n'undi munyamahanga gute? Umuntu utazi Vasiyare. Si adam gibi. Niyazi n'umugabo mwiza, n'umwana mwiza. Amca. Anko. Bak bildiğin gibi. Wimbwira ubusa ku ruhande. Modern şeyler. Wewe nta kintu na kimwe uzi. O şeyler. Uravuga ibiki? Ibyo ntazi ni ibiki? Amca bak. Umva anko. Mwana wanjye. Vuga sha numve wiruma amagambo. Urimo urakora ikosa. Ninambwira niki kosa nkora ni Siyal. Vanye gelen ne kadar oldu ki? Senin kızının yediği altlara bak. Kuva nazan kobgo. Mimite mukobwa we ntago ari myiza ukuntu ari kwitwara. Igishyi kirarisha. Mayigishyi. Nkunda umukobwa wawe. Nyagasani. Ibintu bitangiye kuzamo inki mukanya harazamo n'ingumi tu. Ingumi nizo zabanje nako hakurikiyeho inki mukanya harazamo n'ipiki. Mwitone muri filime. Kumbe hakuno kuri ruhande DC abakundana baraha. Niyazi. Hepsi benim yüzümden. Na Buke. Ibi byose no kubera nge nta makosa ufite Buke. Babwira ko turi kumwe na muganga rwa Muningi hariya mu Ruhango, abantu bafite ikibazo cy'amarozi mu mugane abashe kubafasha ibitega amahembe za karande mu mugane. Hamagara kuri 0783 7195 umuvuzi gakondo rwa Muningi, tubashe kubaho neza, roho nziza iture mu mubiri muzima. Bombe ikigo ryano cyaraje jya njyewe nkunde batwara ntabwo n'abandi Siyal, ntabwo n'abandi Siyal, sinabandi Siyal, sinabandi Siyal. Pora abantu mushaka kwamamaza binyuze mu gasobanuye mugane The Great Entertainment twamamarize. Duhamagara kuri 0788 884 ibintu ni bane. Kumbe maniga yafashe do yara Nyagaso yafashe rume n'amabuye bya bindi bahigisha imbogo. Avayo ndebere avayo mu gisagara. Kumbe hakuno papa ari guhamagara, yahamagaye umuvandimwe we, yahamagaye Petifu. Sabiri bimeze bite? Biliyorum abi, haberim vardır. Baje kubera ku kibazo cy'umwana. Umwana yampamagaye. Yego Kusur işledim. nakoze ikosa ryo kuguhisha ibanga. Neyi sakladın? Nirihe? Şiyar. Siyari rero. Şiyara. Siyari yabaye iki nyine muvandimwe? Buke'ye we na Buke ni waba kuko akunda Buke cyane. Uravuga ibiki se kandi? Sana söyleyemedim. Elin ayağını öpeyim. Wowe kabyara we ntago nabashe kubikubwira kugiye. Gerageza ucunga intambwe papa kugera hakuno yasanze mwana yamenye ikirahure kumena minwari. Iminwari ni ikirahure ni indorwamo ni biki. Hafi ngabo yafashe imbunda n'amasasu. Mwana arimo aracaho abona ko ari ikibazo. Muzati ncungira uwo mwana intambwe yose yicunga kuko ashobora gukora amabara. Papa vibe hakuno katurore filimi iraha. The All About Me episode 2. Iyi ni The Great Entertainment. Genda cyane be The Great wanyu mukunda. Instagram yanjye ni be The Great Rwanda. Mugende mu mfuronge mwabantu mwe ntago bigoye munyandikire kuri WhatsApp mbese. Kumbe hakuno Buke ari mararira. Buke gapome ağlama wirira
tuza, Imana irahari, iratwumva, izadushyigikira. Bouquet. Ibyo ntago mbizi. Ibyo avuze ni ibyo banditse. Ntabyo nzi. Asekamo gusa ni byiza. Nawe aramusubiza. Kumpani bazi imboga iri kujya mu gisagara. Hari urimo arabazi. Muvandimwe. Si yari mwamubonyera. Oya ntawe twabonye. Allo. Munyarwanda. 301. Allo. Abafana. Episode ni kabiri. The All About Me. Nibutsa gukora subscribe. Filimi iraryoshye we. Kumbe kugera hakuno yarababonye. Dore ikibazo ndaje mbarase mupfe aho kugira ngo ntware umukobwa nakwica do. Papa arimo araza yirukanka. Cyangwa byakura ntagaruka batazi ikijya mbere. Hano barare bakaturore. Kira muri tagati. Dore umusore agiye kwica umuntu. Filmira ararasande n'umukobwa cyangwa arica niyazi. Papa arimo araza yirukanka. Sinzi uko bigiye kugenda mwabana mwe. Dore filime kanu birahindura isura. Katurore. Kira muri tagati. Gace The All About Me. Nomanga ikire. Kiracha. Katurore. Burat. Munyarwanda. Papa yarataba yarasheja. Aramutesha. Urakora iki? Mwana bantuza. Mwana wandi papa. Reba hakurya hari onkure. Wakurya hari umukobwa inzira karanga nakora cyari. Gis. Cyasu. Mva mu maso. Kaza çıkacak. Cyangwa nteze ibibazo hano. Bu zamana kadar sen özel adım bilin. Kendi ol. Kugeza naka kana gufata nk'umwana wanjye. Mwana wanjye ibikorwa byo murakora. Şuna benim amca. Makusanye naye anko. Mbwira. Nakuzire kosa. Kuba narakunze? Ben bu kere herkesten. Nkunda Bouquet cyane kurusha undi muntu wari we wese. Senden çıkanı kulağımın duysun. Kurumva ibyo uri kuvuga wacyana we. Ne yapıyorsun? Bouquet. Agufata nk'umusaza uri musaza. Ni mugabo nyabaki wakunda mwishwa we. Filmira. Toka kure wakibwawe cyangwa nkwice n'amaboko yanyu. Toka kure wakibwawe taruko gisa. Filmira. Nitonde tugende gace. Filimi iraryoshye we. Kızım sen yavaş yavaş yürü ben yarış. Mwana wanjye bugenda gace mvugane n'uyu mugabo. Kuko ndabona byabyimbye. Ibintu ntago ari good final. Ibintu ni wabba. Davut abi. Davut. Aklına kötü bir şey gelmesin. Hari ibibazora. Biz bu kele yanlış bir şey yapmadık. Kızım. Ko nta kosa twakoze. Umukobwa wanjye n'icyubahiro cyanjye ni buri kimwe kuri njye. Yapmaz. Yigize akora ikosa kuva na mbere hose. Rero nta kosa yakoze. Bu kele ne zaman göz koydu? Koynumuzda yılan beslemişiz. Bu si ibintu ntago nari nzi ko byabicana nka cya kikaza. Twirereye incira shayi wacu. Ibi ni ibiki? Kireke se azakihana n'ikimara gutaha iwabo mu cyaro. Şimdi sana bir şey soracağım. Hari icyo ngiye kukubaza rero. Ndakumva Davut. Bu Kemal bu dünyadan göç edene kadar nsezeranya kuzita ku mukobwa wanjye ukamwitaho neza kugera ku iherezo ry'ubuzima bwanyu. Napfa ku bwa Bouquet. Ne demektir bilir misin Niyazi? Waba uzi icyo Bouquet bisobanuye Niyazi? Kürtçe'de gelin demektir o. Mu gikudish bisobanuye umugeni. Kızım adı gibi mutlu bir gelin etmen. Icyo nifuza rero ku mukobwa wanjye nuko iryo zina n'agaciro karyo byazahura. Ndagusezeranyije Davut. Mukobwa nzamwitaho neza tugere mpungenge. Izina rye n'agaciro karyo bizaguma ku muco n'akarande kuri we. Ntago bizijya bihinduka. Azaguma ari uwari we nyine. Azahora ari umugeni. Ukabwa gira cyagasura umuhungu cyangwa se burya izina bucyari mugeni ariko buriya. Kavga etmesin. Ye bavuze ko bamwita nyine babataramenye izina rye bavuga ko ari mugeni. Nuko hano barimo baraganira abana ni ikibazo. Ibi ni ibiki? Buyur dede. Emine. Emine yazıyor telefonu. Hamagara Niyazi. Ni Emine.
Kapalı dur telefonu dede. Telefone irafunze. Ubu si ibibazo. Ben bulurum onu. Reka njye kumureba aho musanga ndahazi. Don't worry. Pora. Rukazi group mbibutsa ko yabafasha kujya imahanga, mugatura imahanga, mukiga imahanga, mugakorera imahanga, mbese ari wane. Bagane bagufashe. Hamagara kuri 078 0401 441 mwana wanjye. Buyur baba. Ndakumva papa. Bana niye bu durumdan hiç bahsetmedin? Ibi kuki utigeze ubimbwira kuvana mbere hose? Söyleyemedim baba. Papa nari kuvuga iki? Şiar abi ne dedimse anlamadı. Ibyo navuze byose Şiar ntabwo yigize anyumva. Bozulmasın dedi. Namubwiye ko nashaka kugira ngo mbiteze byongera ibibazo ariko ndebe. Sadece ben o zaman ne yapardım? None se ko wacecetse yagira iki kuba mwana wanjye? Yo. Temiz yürekli şefkat. Inzira karengane yanjye. Allah seni her türlü şerden ver. Imana izakurinda ibi byose. N'ibyago byakugeraho. Bese nguhaye umugisha. Dutahe mwana yanjye. Twitahire mwana yanjye. Abantu mukundana byanyabyo mutaryaryana. Hey gidi kocaç. Yewe giti cy'inganza marumbo. Wanditse inzandiko z'inkundo zingana iki? Viyara ahanga abantu mukundana byanyabyo rwose. Imana ijibashyigikira. Hakuno. Bıçak yarası geçer de. Iyo bakubyoroza ikintu shawuri akirakira. Gusa icyateye icyasha inkovu ku rurimi ntago kijya kifa kugenda gutyo gusa. Bana ne gitti dedi. Sabredeceksin. Haruni se shawe nuko nyine byagenze twashwanye yatibitse. Tuzasha. Bir gün mutlaka anlayacak. Azagira habyumva igihe gikemura byose. Buriya igihe ni umuti mwiza. Sen şimdi söyle bakayım. Kuri buri wese. Senin de rero tuza. Bu bukede. Buke uramukunda rero nawe nguka gukunda. Vardır. Cyane rwose byo gupfa. Doktorum. Mva rero mwuzukuru wanjye. Şakaya gelmez. Iyi ntago ari imikino. Bizim insanımız. Davuti ni nk'umuryango. Eğer vazgeçersin. Nukora ikosa ryo kubareka ugacika intege. Ata bırakmak. Ukabatererana. Evladı. Bizaba ari waba utazakora iryo kosa. Kimi? Uravuze Sogoko. Buke'ye deli gibi sevdim. Erega nasariye Buke. Yine akıllı ol. Wacana bisha usigaza ubwenge sha. Umugabo w'ikigo nyine utabasha kwita ku mugore w'ubundi. Dede. Sogoko. Tünyeni var ya Şiar. Mwishywa wa Davuti rero. Şiar. Demiş Buke'ye bize silah çekti. Nawe akunda umukobwa. Engel oldu. Habuze gato ngo baturase. Davuti aratabara. Ibintu ni waba. Ntago ari wane. Mwana yanjye ko numva ari ikibazo iyo simbogo mu gisagara. Fazla uzatma. Iki ni ikibazo kigomba gukemurwa vuba bidatinze. Ndaje nite kuri buri kimwe. Don't worry about everything. Tugira ikintu uhangayikira dutaye. Senin meraktan. Mama waraguhangayikisha uba arimo aribaza ngo tumeze gute. Kugenda meze uku nguku se. Ndababwira ko akosha. Turavuga ko twakiranye bikarangira tugende ibyo bindekere. Bindekere rwose turavuga ngo twakiranye ibag iva mu iposita yare. Don't worry about me. Episode ya kabiri nuko igenze. General Bida Groot nko bisanzwe. Ntucikwe na gatatu. Bibutsa gukora subscribe dukomeza kurya show. Ndabakunda we.